آلیکاره وزیر درve ایران بو کاروبارên عربی و افریقیا حسن امیر عبدالهیان راگهاند گو ایران آلیکاریان دراوی بو رژیما اسد پیشکش کر گهشتن 4 میلیارد و 200 میلیون دلار ji destpêka krîza Sûriyê di 2011 de. Li gorî raporteke televîzyona fermiya Îranî, Abdulheyyanê di kongrekî navdewletî bo piştgiriya rewşa mirovahî li Sûriyê yê got li Kuweyt hat li darxistin tekez kir. Got alîkariyên Îranî mirovahî bûn û hatin pêşkêşkirin ji bo pêdiviyên xwarinê û sutemeniyê û hawarhatinê bo hikûmeta Sûriyê û civaka sivîla Sûrî li gor gotina wî. Lê hin çavdêrê dibînin got alîkariyên Îranê ji wiha zêdetirin و پشتگیری آبوری و سربازی و لوجستی لخوا دگرت و اف یک آلیکار بو بومانه اسد لسر دستهلاته پشتی 5 سالانه جه کریزا سوریه را. عبدالهیان دیار کر گو ایران وان آلیکاریان دا توی سزاین ناو دولتی ین لسروی. دا خویانین آلیکار وزیر درve ایرانه ددمکه دته گو خلکین سوریه دبینن. گو ایران ولات وان دا گیر کریه بسربازان و دست خودانیه سربریار سیاسی و اولهیته ده. ولملي رژیمه و حزب الله اللبناني و ميليشيات سروان و بردوامه به بنپیکرنا شورش سوریه بو سالا 5 لسرهب. جالیا کی دن و ناوندا سوری بو لیکولین دیار کر گو سوریه بهتر ج 202.6 میلیارد دلاران زیان دیتیه. ji destpêka krîza Sûriyê di 2011 de heta 2014 de beramber de hin raportên Sûrî diyar kirin. Got rejîma Sûriyê berdewam e bi imzekirina rêkeftinan bi aliyê Îranî ve duwarê wize û pêşesazî û geştûkal. Hin çavdêrê dibînin got berdewambûna piştgiriya Îranê bo rejîma Esed dikeve armanca bi destxistina Îran ji hin imtiyazatên desthilatî. گلگور چالکوانان گو سفارتا ایران ل شام پایتخت سوریه دست بکرین عقارتان ل تاخن شام کربو. ایران پشتگیری خو با رژیم اسد ج دستپیکا کریز نو شارتیه و پشتگیری خو سربازی و سیاسی و مادی دیار کر. گو ایران کتنا اسد وک مترسیه کسر اولهیان تویا خود دیناسین. گونونره راوشکار بلند علی خامنئی و سرکرد د سرباز نشورش ده مهدی طائب سالا بوری گوتو گو سوریا پارێزگەها 35 یا ایرانی و گرنگیاوی جهرما احواز جی بو ایرانی بهتره.